Teleća plećka u redukciji također je jedno od dijela koje smo ovdje osmislili i koje je redovno dobre kritike ima kod gostiju. Znači, teletna se spremi ispod sača na klasičan način, a umak spremamo tako što na maslacu sotiramo vrganje, a zatim tu dodajemo kvalitetno crveno vino i umak od pečenja. Redukcijom tog umaka dobijamo jedan jako intenzivan sos u kojem se ta teletina krčka dugo da postane što mekša, a i servira se na prijevu koji je aromatizovan sa kulenom. Tako da je to također jedno obilje mirisa i aroma u jednom jelu, što naši gosti pokazalo se vole.